Muthenya wa gatatu kuma ruhonge rwa guthaitira maria maturigiceirie rwa Nema guteaniria kuhuthika kwa mihuko ireriga gwikirwo mukana endia na aguri thoko-ini ya Muthurwa guku Nairobi no marathie na mbere na kumihuthira. Icera ritu thoko-ini ino nitukorie mihuko ino ikihuthika kwa uingi endia makiuga matina ihinda riganu ria gukorwo maninite mihuko iria marari nayo. No maya ona tutinaheo kahinda nie njiguite rita rimwe magitangatho just once this week yes ni this week Monday. Endia thoko-ini ino makiuga maratara hathara nene kuona aguri ni macokete thina gikiro kinene kumana na mukana wa Nema. Hapa Kenya biashara iko chini. Unaona vile manyanya iko hapa sinaosa. Juzi ndio wariban makaratasi hizi za plastic. Sasa hii tena hii wameban. Na pengine mtu alikuwa na stock. Hizi kama hizi unaona hapa zitatupwa. Hiyo bado ni hasara kwa mwananchi wa chini. Mwena-ini wao aguri aria mauma na mihuko ino ni maugite matire na wagwika otiga kumihuthira ona makiuga mihuko irendekithitio ni Nema iri na thogora wa iguru makiria. Hapo sasa mimi na raumu wao watu ya environment waliruhusu hii kitu tutumie ile walipani ile. Sasa baadaye ndio wanasema ni mbaya kwa health wise. Walikuwa wapi? Riu endia yani mahoete ruhonge rwa Nema kumakuranagia hindi ria marathundura mawatho meru kuona no ihinda inini kuma manina mihuko ya minyore. Ona thengia wa ruhonge rwa guthaitira maria maturigiceirie rwa Nema guthii na mbere na gukinyiriria ati gutire mundu gukorwo agitikirio kuhuthira mihuko ino endia na aguri no mathiite na mbere na gukinyiriria matire na wa gwika otiga guthii na mbere na kumitumira nginya makorwo makiona mihuko iria mieru. Handu-ini ha Kameme TV ndi thoko-ini ya Muthurwa kaunti-ini ya Nairobi njitagwo Wainaina wa KRA.